Hristos vaskrse i radost donese. Ne kažemo tek tako najradosniji praznik. Evo, na primjer, ove sestre Ruskinje svoju radost pokazuju tako nekako divno, čisto detinje, puštajući te balončiće od sapunice, što nije baš nešto uobičajeno u crkvi, pa može neko i da se zgrozi, ali to je stvarno čisto srce. Grci su malo energičniji, to malo ide više temperamenta se pokaže u crkvi. Prošlogodišnji snimak, isto pred Vaskrs na Veliku subotu, ne znam kako je ispalo, sablaznili se mnogi ovim sveštenikom koji krešćaju da brzo i puno energije trči po Velikoj crkvi. Grci vole vatromete za Vaskrs, ali ponekad vatromet pređe u nešto što liči na ratno stanje, molotovljevi koktele, ali bace ovde po ulici. Ova ulica je praznično, malo čudno obeležena, ali opet, kažem, to je negde, ne znaju ljudi kako od radosti prosto štabi. Iako se doživljava kao nacionalni praznik, evo recimo mi Srbi mislimo maltene da to Vaskrs, to je samo nacionalni. Izneradimo se kad vidimo da se slavi svuda, da se Vaskrs, pravoslavni Vaskrs naš, slavi evo i u Ugandi. I sve je tu, i šareno, i veselo, i šarena jaja, bojena. Na Veliku sredu, evo, sveštenici, ovde smo iz Rotterdama, iz Amsterdama, dvojica, pa idemo zajedno, idemo u Brisel. Na Veliku sredu smo se skupili tamo, okupili na Jeleosvećenju. Gospodi pomiluj. Ne stavljam ruke svoje grešnu na glavu, došašem tebi u gresima i moleći od tebe preko nas oproštaj grehova, nego tvoju snažnu i silnu ruku koja je u ovom svetom evanđelju. Veliki četvrtak, nezgodno kad je ovde kod nas radni dan, pa ne može mnogo ljudi da dođe, ali to je stvarno služba u kojoj sam stavili onako predveče da se služi, ali opet nije svima lako bilo da dođu. Dan kad se sećamo i tajne večere Hristove, ono kad je uspostavljena sveta liturgija i
posle toga čitamo taj evanđelje strasno, odnosno taj nekako najgušće događaje u istoriji, u crkvi posebno proživimo, doživimo. Nije isto kad se to čita ovako kao neka vrsta litera, na drugo kad se proživlja. U crkvi se, sve što se prođe kroz ove naše službe, to postaje događaj, doživljaj. Nije više, i to zajednički, nije više da sad čovjek sedi pa nešto zamišlja, razmišlja, nego tu smo, sa Hristom na tajnoj večeri, sa odlaskom na Maslinovu goru, sa izdajom, sa hapšenjem, hvatanjem Hrista. Službe na Veliki petak su isto tako posebne i hvala Bogu da je ove godine otac Sava, tvrdoški iguman, došao kao čovjek koji je iskusan u tim bogosluženjima i u tim specifičnim službama koje nisu kao i ostale dane, da pomogne ovde, da prosto zajedno to odslužimo. Hvala mu, i oni koji su bili znaju koliko sve to znači. U strasnoj sedmici, već od Velikog četvrtka, počinje nekako spajanje dana, sve to postaje jedan dan spojen s tim vaskrsenjem koje slutimo i čekamo, a službe, sad u ovim specifičnim našim okolnostima, kad prosto moramo da se prilagođavamo nekom ritmu ovog vremena, nemamo ni slobodne dane, puno ljudi i radi u te dane, onda nekako pokušavamo, znači, prvo da uglavnom te službe budu uveče, dok ne dođemo do subote i nedelje, a onda se tu prepliče, pretapa, pa kao što su ostalo i pri čitanju evanđelja, to možemo da vidimo, pretapaju ti događaji, imamo prošlo, buduće, četvrtak, petak, šta se desilo u petak, Hristos na krstu, razapet, skinut sa krsta, sahranjen, ulazimo u grob Hristov, ulazići u Hristov grob i suočavajući se sa smrću, idemo ka vaskrsenju. Sa Hristom se razapinjamo, sa Hristom umiremo i sa Hristom vaskrsavamo. Zanimljivo kako u stvari, to je vrlo čudno kako neki običaji nastaju, neke tradicije. Svi kažemo, ne znam, ova tradicija je propala. Sad imamo jednu novu tradiciju koja se uspostavlja posljednjih nekoliko godina. Srbi u Jerusalimu imaju na Veliki petak, vrlo često se okupe oko grupe, nosite krstove, pevaju pesme i vrlo čudno, znači kao neka vrsta prosto pojačane molitve, skoro protesta pred Gospodom, da
odnosno molitve pojačane da se pomogne da zaštitimo Kosovo, da zaštitimo koren zajedničkog identiteta. Sad tu ima neki ljudi koji očigledno i vode to, pa ih tokom godina vidim, prepoznajem već neka lica, ali stvarno ta upornost da iz godine u godinu se ovo ponavlja i da ljudi, postoje neka vrsta atrakcije, tamo je jedna dodatna atrakcija u Jerusalimu, vremenom će možda napraviti tradiciju, nova tradicija na Veliki petak. Da li će se ona održati, da li je ovo to druga priča. Ali neobično da je, znači, Kosovo se brani u Jerusalimu. Ima nešto u tome. Na Veliku subotu ranije je bila praksa da su se tad krštavali odrasli, oni koji su se spremali tokom velikog posta za krštenje. I ove godine simbolično smo se priključili tome, imali smo jedno krštenje u crkvi. Imali smo krštenje, evo ga naš istok, katehumen, stvarno onako prilježno je i postio i dolazio i na razgovore o veri i dolazio na liturgije i čitali smo molitve za oglašene u liturgiji. I ne samo za njega, bit će još neki koji su tu dolazili, koji će se krstiti uskoro, ali on je, evo, kažem, tu Veliku subotu tako obeležio. Znači, liturgija počinje krštenjem i onda se nastavlja posle ta nekako, u toku liturgije polako se onda i preslačimo i prelazimo i u neke druge bele odežde, baš kao i što novokršteni menja odelo i oblači belo. Bože sveti, koji u svetima počivaš, tebe trisvetnim glasom nego i srativi i slavoslovim. Naravno, na Veliku subotu najveći i najvažniji događaj koji svi znamo u pravoslavlju i ako nestrpljivo očekujemo svake godine nekako to čudo pojave Svetog ognja u crkvi Svetog groba u Jerusalimu. Hristos vaskrse! Vajstinu vaskrse! Evo, Srbi su i ovde, Srbi ovde ispadaju nekako najnestrpljiviji. Ne možemo da dočekamo to vaskrsenje. I onda stiže u tom konglomeratu, u toj masi različitih nacija, ali svih objedinjenih pravoslavljem, ta radost ognja koji ne prži, ne pali, on je zaista čudesni oganj. Velika radost i sad zaista Hristos vaskrse počinje sve jače da se čuje. Subotnje bogosluženje već je zapravo početak slavlja vaskrsnih. I evo sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, braća Grci koji su tu često služe i u Srbiji nešto malo tih grčkih običaja za Veliku subotu. Radost vaskrsenja stiže.
Na svim meridijanima Srbi dočekuju Vaskrs kako gde može. Ovo je prilog koji nam je poslao Slobodan Preradović iz Orlanda na Floridi u Americi. Naši se tamo skupe u crkvi, negde ovako pred zoru praktično, i počinje bogosluženje, već u 4-5 sati valjda se skupe, počinje bogosluženje, počinje jutrenje i polako ta služba nas prevede iz noći u dan. Velikim Hristos Voskrese iz mrtvih, mrtvi usmeh poprav. Hristos se ne smije, Hristos Voskrese iz mrtvih. Corruption, spring forth from the tomb of Christ. A što ti mi iščezala, nek iščeznu. Idite poslije viđenja žene blagovjesnice. Premudro, smjerno stojimo, čujemo sveto evanđelje, mir svima. Vesti prinosimo u slavešnu i bezgrnu službu i molimo te i prizivamo i preklinjemo. Ispošti Duha Tvoga Svetoga na nas i na ove predložene darove. Smrti gdje ti je žalac, ade gdje ti je pobjeda, Vaskrse Hristos i jednom mrtvom u grobu, Vaskrse Hristos i životavljen. Praznik vaskrsenja Hristovoga ili vaskrsenja ljudske prirode, vaskrsenja svakog čovjeka. Da je smrt anomalija, da smo gladni, žedni neprolaznog života. Jednom riječju da smo stvoreni i naznačeni za punoću života i vječnosti. Ko će da dobije ovo, Sofija ili Tina? Gdje su Tinini navijači? Ali ima Tina navijači? Sofija, 5-2 za naš tim. Velika radost i za decu i za odrasle. Vaskrs. Hristos Voskres iz mrtvih,
kraj smo samo izabrali da pustimo možda i najbolji spot vaskršnji koji je do sada snimljen. To je snimljeno u jednom shopping mallu u Libanu, u Bejrutu. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Hristos anesti epnekron thanaton batisas ketis endithnimas izoif charisamenos. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح Ako Bog da, vidimo se u sledećem izdanju Parohije Amsterdam. Hristos Vaskrse!